Hello guys, this is Igakode. Welcome to our new session. Hano tugiye kuba twareba ku byo bita lists, ordered list and unordered list in HTML. Hano mbere na mbere ikintu turi gukora creating a folder turi buze kwifashisha, reka tuyite iga list, then enter, then right click on it, show more options, open with codes. Hano ikintu urabona ko ibi nibyo ndimo nandika, ariko first let me clear everything so that we can start together. Hano ikintu dukora, hano ukuntu nabigenje, naje hano, yes, don't save about it. Ibi nibyo nari mfitemo nsibye, hano ikintu cyane tugiye gukora file turi buze gukoreramo codings yacu. Reka tuyite lists.html. Hano the shortcut yo gushyiramo ari headers, titles, doc type muri HTML yawe wandika HTML bahita bweza options zishaka kwandika. Hano ubona ko turi guhitamo iyi HTML5 kuko niyo dushaka gukoresha, ibindi bahita byizana. Don't worry about this new tags meta. Ikishinzwe ni kugira ngo iyo website ya cyangwa se web page yawe izabe responsive kuri buri screen size, mu gihe igiye muri telefone, muri iPhones, mu bwoko bwa telefone butandukanye cyangwa se muri machine, izabe appropriate bitewe na size y'iyo screen. Ibi ngibi don't worry about it, we will talk about it in CSS styling. Let's straight to our target. Hano reka iyi title yacu tuyite lists in HTML. Then straight here body, mbere na mbere muri HTML tugira ubwoko bubiri bw'amalist, aricyo bita ordered list na unordered list. Ordered list ni ziriya list uzabona zose zanditse rimwe, urugero handitse ngo numero ya mbere, numero ya kabiri, numero ya gatatu, gutyo. Unordered list ni handi uzabona list zanditse zitari ku mubare, ahubwo zirimo utuntu tw'utu dots, star n'ibiki byose. Niyo mpamvu hano tugiye guhera kuri icyo bita ordered list. Ordered list igaragazwa n'icyo bita OL. Ni tag iri paid, wandika OL iri paid, then twandika list. List igaragaze ko icyo kintu ushaka kwandika kiri muri list, making sure ko kiri enclosed between opening tag and closing tag. Ubwo igomba kubibamo hagati, kwandikamo list, kamakinga ko ushaka kugira ijambo ririmo hano. Mbere na mbere reka tubanze dukore paragraph, tuyite dushyiramo bold, izaba iri bolded. Reka tuyite the names of students are the following. BR no BR kintu dufasha no kugira ngo buri jambo ryose rize uko buri jambo rize, ibindi bize hasi. Then list ya mbere dufite kwandike ni urugero Uwimana Emmanuel, for example. Uwimana Emmanuel, ni izina rya mbere. Izina rya kabiri nabyo ryaza muri list yaryo. Muhorakeye, or Muhorakeye, I don't know, but Muhorakeye Venansi. The third tuyite
Kwizera Jean Bosco. Jean Bosco. Dukore indi list imwe tuyite Tuyishime Peter. Peter. Yes, this is our page. Let's run this to get what is going on. Turazana muri iga lists tuopeninge ngiyi list ya HTML. Guys, murabona ko iyi page yacu ngiyi haza number 1, number 2, number 3, number 4. Okay, you can see that everything is in its right way. This is what we call ordered list. Ordered list twabonye ko ni urutonde rw'amazina rw'imibare rw'ibintu bitondetse mu buryo bw'imibare, numero ya mbere, numero ya kabiri, numero ya gatatu komeza. Hakaza indi bita unordered list. Unordered list yoho abitandukanye na ordered list, byose ni ama list ariko yoho ibitondekanyijwe kubijyanye buri jambo rigaragazwa n'akadomo. Katuyikora naho turebe. Abari UL unordered list. List mbere ya mbere tuvuga ngo this is P paragraph or H1 simply. This is my unordered list. List batwandike n'ubundi ibi twanditsemo hariya. Reka dufate mu buryo bwo gusevinga igihe, dufate ibi twasizemo hano abaryo dukopiya tubipestinge mo hano turebe. Save. Guys, you can see hano kuri ordered list dufitemo rimwe kabiri gatatu kane, mu gihe muri unordered list dufitemo dots. Sometimes there is a special case ko usanga dufite content zikombinye izo list zombi, usanga ziri combined. Let's get through how we can deal with combined list, both ordered and unordered list. Hano kadukore nk'urugero, n'ubundi iri muri ya file yacu tuzimo hano dutangire ordered list, dutangire paragraph, muri paragraph wandikemo this is the details of the students. For example, like this one, like this, and then dukore ordered list. After doing ordered list twandikemo list, urugero personal descriptions, twandikemo list personal descriptions, ikatufika ko muri personal descriptions harimo names, age and address. Yes, names, age and address. Ubwo ikatufisa ko tuba dufitemo indi unordered list. Iyo unordered list ikazaba ifite izabe list zindi, murimo murabibona.
hano dufitemo names, urugero Uwimana, Emmy, Uwimana Emmy. Kora indi list, iyindi list muri kubibona ko dufitemo an ordered list inside ordered list. Tukaza kureba list tubuze kubona hano kuri browser yacu. Dushyiramo age 15, or yes, let's put 15 years. Niturangiza dushyiremo address. Adresse reka tuyite kg n'urugero 001 st, st for example. Reka twande dusevinge bino turebe output tubuze kubona ukuntu zaba bimeze. You can see guys, hano dufite personal descriptions, dufitemo names, age and address. Address is wrong written. Put it like this. You can say that address kg002 st. Thirdly, reka dushyireho kwandikaho indi list contains subjects. For example, it's called like this, and then in subject we're going to add an ordered list. Dufitemo module name, and let's call it web design. Agiramo n'undi module title or module code, for example, module code, let's call it CS123455D, for example. List module title, and call it web design 113. 113. And let's save this to get what this is, the combination of both. Guys, for today we have just learned about lists and all the behaviors. So let's meet in next session. Stay tuned.